Mga boss, apa namanya? Welcome sa Waray Waray Donation. Please hit the subscribe button for more videos. Nakakalaman na! Woohoo! Nakakalaman na kita mga boss, 1-1. Makikita tana kung ninong day 3 champ. Magkakahalaman kita mga boss. Rafi Baksal, shoutout ang mga nagpaka-God Reptile. Kunta diri magrasa iyo Soraya na. Tama ito boss Rafi. Pero boss, nag-day to champ natin kakulop. God Reptile ang gamit. Okay mga boss. Nagulat ito round 1. Para mga bago nagkikita, finals na kami mga boss. 1-1, best of 3. Lennon Demon Montenegro, day 1 champ. Hi na adto ng mga discard king. May trash talk, day 1 champ. May pa-trash talk. Waray na boss Lennon, waray na. Mabawi ra next day, mabawi ra boss. Okay, start na. Waray na kita. Next day, mga boss. Next, na-trash talk atong day 1 champ. Next day, makakatindira, maka-upper outro. Papatunayan nila yung discard king. Okay, start na. Round 1, mga boss. Round 1. Magpapautakan na naman ang duduwa. Kita-unta mga boss. Parero nag-skip ang round 1, round 2. Mag-egg bomb play ba? Waray mag-egg bomb play eh. Pero makakakawat ba? Nakakawat. Hotbat. Pero na-kill. Baka nakita tayo na yun replay na game 2 ah. 3 versus 2 mga boss, pero 4 energy by Boss Kristan. Ngano sa nalan energy ni Boss Kino? Okay, round 3 mga boss. Angry Lam. Nakapag-tail slap. Okay. Nagiinit ang aqua ni Boss Kristan. Double Ronin plus Shuriken. Makikita tayo ng mga boss. Angry Lam ni Boss Kristan. Double Anemon pero nakapag full defense. Unplant ni Boss Kino. Expected na niya. Nag-critical pa. Double Hair Dagger. Egg bomb play na naman ni Boss Kino. Magkikill, na-kill, boss. Nakapag-escape nga ni Boss Kristan, pero mag-all out yan na Boss Kristan. Ronin, Risky Fish, Koy. Expected na ni Boss Kino. Nakapag-full defense. Nag-congrats na ni Boss Bet 5. Ayun lang, may gravel ant. Shuriken na lang mga gamit. Mga boss. Kita ta na mga boss. Egg bomb. Champ na.